Kino nche mukola okuba mwekumira kwa wa media mwebale kutogoberanga mu banamboze ifa ku YouTube bambe kitwiza mu amani era atusaba yakaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching oba tubasaba mikwano jaife abayakaba kali ku subscribing go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owe biside mu bikado ngawe mfu okubona ona kulwa lero wabere wakanyolagano mu kibuga ekiganga waliwo omuvubuka ng'ona abere yeetanga musawo wa kinansi poliisi gwegemye mu bitundu eby'iganga wabula ng'ono kimugemisa abere yeefuulanga nti musawo wa kinansi yajja mu isabo yakozesa abakazi ng'akuba mbu abatoola ku bintu. Ono alina abakazi bangi babere nga abakazi bajanga mu isabo bye nga balina ebizibu wabula mwene kyakola ng'abafera ya bazaira ku bwongo yakola ebiragalagala yasiga ku busada bwe then yatandika okubakola ku emikolo egyekikulu mulala ku mulala. So eyo nemboozi eriwo leero mandu agemibwa enaku 40 gamuwaireko era nga agemibwa tumutegeireku nga nimandwa Moses era nga onaabeera akolera mu bitundu ebyena mutumba mudisi yena mutumba nga yataya isabo era mbunga abantu bangi baye bajjayo naddala abakyala. Ono manda Moses abere nga agezaako okwetunda okweranga naddala ng'akolesa emikutu ng'akoba nti musawo wa kinansi wa amaani no era akola ino ku bizibu ebyawaka ensonga ed'abakazi ensonga ed'abaana owaggwairalu omwana walina ekizibu ali kudooka alina ebimusumbuwa olina ebintu ebikuba kunumba abafere balina edikisa leero mandwa enaku 40 gamuwaireko eriyo abakyala babiri nga bano abakyala bano ba mu bitundu by'iganga era nga bano bafunamuku obuzibu nga omu ku bakyala muganda wa mwine tijja kwogera mayina g'abakazi bano kuba mulimu elementi nti babatuusaako gwa bulisamaani. Omusawo yabalimbalimba ati abatoola ku irogo yakola ebidagaladagala twidyo bagwali mulondo yata ku busada bwe yakoba ati aleniika wale wansi omukazi mwene ekitambi kiyeje nakyo manda yamukoba ati kawansi ogalamiraawo mbw'omukazi yagalamira ati yakati sooka oyogere byoyenda anange so eyo nemboozi endeesa wakubakobera ng'ebifaani by'omuli kubibona abakazi bano ababiri abalungi tiri kwenda kulaga bifaani by'abakazi bano kuba musobola okubasonkamu olunwe kuba waliwo elementi nti yabalimbalimba yabatuusaako gwa bulisamaani waire bayikiriza bajja mu kikolwa aye tebayikiriza beene nti bayikiriza ajja abasobyeku wabula yabakoba nti ali kujja kubalogolola mu ngeri y'ebibaliku eirogo eribaliku mbw ali kujja kubalogolola aye nga eidagala lye asooka kulisiiga ku musaada maani so kyova tiyenzina kubogeza kuba tyenda kulaga fesi d'abantu bano aye nga bambi omuvubuka ono mandwa Moses onaku leero poliisi ey'iganga emugemibwa kyayida kitya omu ku bakyala bano ababiri abakazi baniriranga emuli kwabona beeru bulungi yafuna ekizibu nga alina omwana we omulwaire omwana yalina ebintu ebimusikasika bimutawaanya wako omwana omuto so jajja okubona ngeri yamukobera ati eriyo omuvubuka hati mwana muto ate ayakola bulungi musawo wa kinansi mbwakola bulungi ayaba mu bitundu byena mutumba so mbu yafuna isimu eri omulenzi ono omulenzi tukitegeere nti abayenka ayiniibaine racket group nga bwe bakola emirimu egy'okufera era nga ni bano bwandiyese oba oli abandi bakati kaweereze so omuvubuka ono yalagira omukyala omu ku bakyala bano ababiri ati nkwera mu bitundu byena mutumba y'obwedde
so olwali lala omukazi yagenda mutumba muyajja n'omwana omulwaire so yatukaye yamukati omwana wange alina ebintu ebimusumbuwa bimukubakuba ebigwo so yamukoba temandwa nendonterekeza omwana wange ono so mbu omuvubuka kiyakola yasuka yamusaba sente awo mbu dakumulagula yasuka yamusabawo sente mbu dakumulagula mbu yayita ebintu byawo mbu byaida mbu omuvubuka yatandika okwekubyakerera ati hai bazukulu mbalaba ensonga zammwe nziraba so mbu yakoba omuvubuka mbu onoyita omusawo w'ekiransi mbu yakoba omukazi ati ekireetera omwana we okugwa ati mbu musaada wo iba w'omukazi ono ati mbu yajja mu iluminati ng'ayenda obugaiga so mbu yawaayo omwana yawaayo ono omwana ono so yamukoba ati ensonga donna diva ku musaada wo ne yajja mu iluminati yawaayo abaana bo era yakoba ono mandwa mbu yakoba omukazi ati ng'ebyo ebintu ebikulimu omusaada byakutaamu nga tebikutwaireeku abaana tebajja kuba na mirembe noono omwana yena twali kujja kuba na mirembe so omukazi omuntu yena ayinza okuwona yamukoba ati mandwa nkola ntya mbu yamusaba enkoko awo yamusaba embuzi mbu yamusaba n'esente so yaba oti awo byamukolakola kwawo mbu so nga omuvubuka ono mufere yali yegombye omukazi kuba omukazi anirira yali amwegombye so omukazi olwasooka mbu bamutwatulako ku sente bamuwaako ku n'ebintu bintu awo mbu yavuena mutumayira mu kibuga ekyeiganga then wabitawo na ku ntoditi ng'omuvubuka onayikweta omusawo w'ekinansi mandwa ng'amweta yamukuba ati etwagane mu bitundu ebyebusiya mukazi yakale lwaitu tujja na mutumba y'okolera ku ebintu yakati be badada bankobye ati ensonga linakuwera busiya mbu ng'omukazi nga yesitula ng'akuba na mukwano gwe ati domperekereko baba batyeme mutoka abepakira okuva mu kibuga ekyeiganga bajja ebusiya mutakisi bataamu sente bagire n'obukaaya buno abakazi babewembako nga tibaidinga obukaaya obwo manda bwali kujja okubakolesa oba oli awo okubasulaku soba mbu omukazi yaleka omusaada waka yakati muna ndi kujja kubona musawo ndi ku nsonga da mwana musawo ya musaada wakati ojawa ati ndi kujja busiya ye ndi kujja mbu mukazi musaada yamubuuza binnyino mbu bajja mbu watuuka eyo ono mukazi yajja ni muganda we ono muvubuka yasuka yayita mulala yapangisa ekifo yayitanga mulala tusookoide yasuka yayita ono omukazi mwene mwana yakati eidagala lifunye omusaada wo alina ebiragala eidogolo yajjamu eryokufuna sente era nga yali kutambuli kulimu yali kuyingiza yali muyingizaamu eidagala yakati so ndinosooka okuli kutoolaku era yamukuba ati eidagala ndigye nalyo kyovula tiyenza kukolera wakana mutumba akwese nebusiya mbu ng'akuba omukazi alisooka otole mwengoye ng'omukazi atola mwengoye ng'akuba omukazi akaleba keyalina kaako hati kate wansi nga bakata wansi ng'omukazi mbw agalamira wansi nga amukoba alisooka osaba ebyoyenda omukazi yatandika okwogera ng'ali wansi agalamire wansi badada monambe omwana wange aterere ebimusumbwa byaba bimuvueku mbwe omukazi yabona firimu yakati bakajja kuweera muwa nga teri kiririra yajja okubona ng'olatola yakakebe ono mandwa nga akakebe kalimu eidagala aba kalimu no eidagala eryalimu omubisi ogw'endoki tutwidi mbwa ebintu byali bito oiro aba mwalimu omulondo tutwidi mbu yasiga ku musaada demani omukazi ali wansi ali kulinga abakali kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Omukazi yajja okubona nga mandwa asiiga eidagala kule nga akoba omukyala ati omasa okwogera byabyo omukazi ati emaze mbu nga amugwako nga atandika kulya bintu eating things ngeza wera resistance mbu yali ebintu alira akasooka
akadoma yali yambu yaje bawumula muko yaje muko okubiri yali ako okubiri akadoma yakalya enseno mbolwa amala yamufulumyamu atiga ebigwaire buti ayitolinga inuma yankwale kuliya mbuyayita n'olowundi muganda we yene yamugerekerako mbwayi yamukaye tokobera oyo kibaire muno mbole yena yeida mbuyena yamukolako mbuyamuka mbuyena alina irogo yena yamukolako so olwamala mbuyaba kuba ati musituke busituke kye mugema mutambule muje timulinga inuma omukazi yali yaidira akasawo kali mu miliyoni manda yamulobera ogema akasawo bano bali n'amasimu abiri aga smartphone mbuyaba kati yeza kye muje nakyo ebintu bino ndakubaleetera ebintu bino mutambule butambule mwepakire muje timulinga inuma bwe mulinga inuma kabi yairogo liri kujja kubalondola babakazi batambula so baberenga awo nga tebaidikirako so mbo baizayo okukwena mutumba baje okutukena mutumba ngo tibamubonangako omuferembo nga tibamubonangako so nakulwalira omu kubakazi abaye kutambula mu kibuga ky'Iganga ajira okubona ngabona mando ayambaye t-shirt ali mu mbera dedabu lidombu nga ali kulya ku sente mando abaye kutambula ku street omukazi nga akubandulu wala oidi aba boda we batadwa kulumukirira bisibo ati ono yandibe ebintu byange abantu baida aba boda bagema omusaada ono mando bamugema bamukubye kubyemu kwawo baida bamuleta ku police bamusokeza ku police ya Shivanizi eringa mu bitundu bya mwana abaide bulungi awo baba akukwawo abakazi bakobera aba police ekiriwo ensonga nga wendi kudanda badikoba oluvainuma police eno Shivani police post ebwenenge ensonga dinonene diri mune emisanga ejo okusobya ku bakazi yabonanga ensonga dibaire nene yaita police eya CPS police enkolo Iganga yeda yano na omusaada ono mandwa Moses bamutwala ku CPS niba nabakazi babagira ku CPS okola statement nga twatugire ku kwantu ayongera okugema ebifani era nga utuvuira mu kifo kino nga bali bakwisa statement ono omufere bali kumutwala ku statement then niba nabakazi bona nga bali kubatwala ku statement mbaire nka ali kwogera ku nabakazi bano ayended with the time ndi kujja kubafuna ndogere ku nabo nga YY media kuba abaye bali kukola statement ayended with the time ndi kujja kubakyalira mbakole ku interview mbabuze exactly what happened n'omwana ono omulwaire nenda kumubonako ku kituufu alwala ki oba oli bisobola okuba nga bya kinansayi nga it's a medical problem nga bulwaire bwa mwidwaliro ng'omuntu osobola okujja mwidwaliro wawona so niba n'omwana yena ayenda kumulingako okutidiwe oba naaba nga baikiriza bampa omukisa nenda kubona ku mwana ono tubone kituufu ekizibu kino ekimuluma kyamwisabo oba basobola okukikolako ni mwidwaliro wabula ekintu ekindi ekisose kuneeinamiza oba oliawo oba okunewuninkiriza nti omukyalo ono mwene mwana akubira omusaada weisimu yakati abaja n'ebintu byange n'esente n'amasimu nva kubagamba bali ku poliisi wano ku Kivanizi era nga omusaada idye wabula omusaada ekisinza kumala mu maani kya mukazi kuba ku poliisi yakati yanga manokungema yankolesa nga nkuba mbwantoola ku irogo ati yaningizayingizaamu ebintu bye mbwantoola ku irogo so omusaada abeerawo nga ali kwenda kulira nga kati omukazi wange bamukozesa so nembeera ebeerewo so TD iwe oli eyo oli ku YY media oyegamu ki mu mboozi eno oyegamu ki tutunanye bakazi kuba omukyalo ekyamutwala mwana ge bambi omwana mulwaire alina ebintu ebimusumbuwa tiyategeranga ng'ono mufere oba oliawo ng'ali kujya kumukozesa kumulimbalimba kuba ng'otwere ku nti yamufera nti musawo wa kinansi ali kujja kumutwala ku irogo yamukozesa kuba tiyataka kukapiira tutwidde oba yamusiiga ekirwaire obabe n'ekintu ekindi ono omusawo w'ekinansi omusawo w'ekinansi yakoma kuno yamutwala ku sente eddaali mu kasawo ng'amukoba mbutambula butambule togema kasawo tambula tolinga inuma badada bankobye mutolinga inuma wona alinga inuma airogo likujja kukwirira omwana tali kujja akola ki tajja kuwona nga tokomye kwokyo ono tiyakoma ku maama w'omwana yenka
no omugenzi amutwalira ku y'omusawo w'ekinansi yena yamwira ku yamukuba obuti so wabula omusawo w'ekinansi yalidinga akamaze nga yabanaga amasimu abiri smartphone yabali akwe sente miliyoni yabali akwe embuzi n'enkoko era abayidinga tibakamufuna wabula ebya Katonda nga bakuba ati ena kwedomu ibide bamakumyana abaye kutambula mu kibuga eky'Iganga nga tayidi ng'oba oli awo basana okumugwako so nga Katonda owabano mulamu abona ajiyo kati ingo mukazi abona ngabona omusawo mwene omusawo w'ekinansi eyamukuba obuti eyamusula kunamutola kunamasimu n'esente ng'ali kutambula yakuba endulu bamugama so embeera tewebaire nenze kubalagalaga kuku bibere byakagwirawo mbeera kutambula mu mbeera dange tibe na kamera nene wabula had my smartphone agezagezaako ogemako kweyifaanana isimu wabula ng'embeera neeyo so tukole emboozi lino oba oli awo omuntu ali eyadibona okubawo nikyoyega nimwe abantu abajja mu basawo ab'ekinansi yes eri abasawo b'ekinansi abatuufu nga balina ebintu bye bakola ebiyamba naddala ng'osobola okujja ng'oneekizibu bakikola waba n'omulwere bamukola kuyatereera wabula ng'okaye kujja ku musawo wa kinansi yowulire tubasaba abantu baife nti sooka oba oli awo obuukirize ku muntu oyo omusawo yendikwira mu kitundu gundi mufere akola bulungi n'ekifo ky'ogiremu okibone ensi eno eyonooneke naddala abavubuka abasinga benigire mu bikola ebyobufere ebyokwenda okwefunira sente nga tibadikoleire so imwe abali eyo nze mbona nti tusooke twetegeerezenga ino abantu bano tojja bujje ya muntu kabakaeti musawo wa kinansi obwenewo bajja bakola endege baditunda mu katale wojja mu Central Market oba Iganga oba Idinda were Busia were Kampala endege do diriyo baditunda diri ku open market baditunda endege ensimbi diriyo amatembe galiyo bino ebintu bino bakola ebintu omusawo w'ekinansi akola ebintu yagaita ebintu awo ya ebikanga ebitiisa iwo walowooza oti bituufu aye ng'oba oli awo ali kulimba so wairali abasawo abatuufu eriyo n'abafere so tusaba abantu baife nti mwetegeezenga ye mujja soka ononenkeriza ku muntu tojja bujje nti ko wafunye namba nti musawo wa kinansi era twasaba n'abakulira abobuyinza abakulira naddala abasawo ab'ekinansi muveeyo mulondoole ku bantu bano mutuyambeko okulwanisa abasawo ab'ekinansi ab'ekikipuli naddala bano abafere abali kujja nga bayiba abantu baife omukyalo ono bamweta Kagoya Angela kansala gano mu kitundu ekyebugumba Muiganga Municipal Council nabamu ku babairewo nga bagema omusawo w'ekinansi ono Mandwa era nga abaire wajire ku CPS ajire wano ku Chivalry Police nga batwala omuntu ono so tukomere ku kwanjira kituufu abakazi beba kuba ku polisi nti ono yabasulako neyanziza Mr. Waiwai kituufu abakazi bene bona bakobya obudulizi bulambula okufunga bakobera polisi nti omwami oyo omuyiwa oba omufere enzaalwa ey'Emagada Emazuba Munamutumba district nti yabasula ku bombi kyakwewuunyisa nti n'abakazi bona obusiru obwaibwe nti omusadde oyo yabatwala ebusiya yabatwala bombi omukyala ni mulamu we baja mbu yasookera ku mukomusaada yamusula ono ali n'omwana omulwaire mbuno oyo ali n'omwana omulwaire yamala yaira ni ku mulamu we yena mbu yamusulaku aye mbu lwaki ali basulaku mbu ali kubatoola ku bisiraani biri mu maka so alina erogo lyakola yasooka yatangaku ku maani omukyala beene bakobye nti omwami oyo yatoola obulezi yabusiiga ku maani ge mbenja ataatula olina kuwemula yabusiiga ku daadaawe bwamala okusiiga ku daadaawe yabakoba ati bana wano nze wembayiikiriza nze nti bwempiga yamala okusula kwole yamaliriza
mbwate yaira kuwundi era yasiiga ko edagala ngali kusiiganga ku daadaawe edagala mbu daadaawe maani mbwa amaani ge nagayiwa abantu aye wabula ekintu ekyo ife tukibwine nga kirungi so edagala lino yataaka ku mubisi gwanda kyoba mulondo kuba okukuba abantu ababiri mu obwire obulala batukobye bukobe nti edagala bo bakobye edagala kuba abo abakyala baidye edagala n'omulondo singa gwali mubisi gwanduki yandikobye ati yasiiga kuki mubisi gwanduki aye abakazi beene n'abatwaireyo n'obudulizi nti yasiiga ku edagala ekitegeeza nti yasiiga ku edagala lya kinansi ebizibu byabawaako abakyala bano mbwe ebizibu bikaaba likwate n'isente mbu dikasigala nga dikaababulaku sente dibula ditya yatwala mbw akasawo kalimu miliyoni n'amasimu miliyoni ndala kitundu n'amasimu 2 ng'ali kubalimba nti esente edo da Illuminati era batadde esembereza n'amasimu gaviire mu Illuminati batageesembereza banange buti abakazi bajja mu isabo abakazi bajjanga mu isabo eyo musawo kinansi n'akusabyako era wakubira omusaadde bibairayo munono mukazi yali mukanu yali mumalirivu kukyakola kubanga lwe baava ebusiya bayagaana waka musaada we bamubuuza ovaawa ati tuva busiya n'omusawo w'ekinansi aye omusawo w'ekinansi antwendwike ku omwami mwene yena era ayogeera amazima nti omukyala we yamukoba nti omusawo w'ekinansi antendwike ku ati wo basula ku mukazi wange ati aye afande ndikwenda muje mukebera omwami oyo waba yanditaze nanja kumuyita kyentaidi oba jamunoonya mwikomera amuyitire mwikomera aye omukazi wera wakanga bamusobizaako nga avuye mu bwenzi nimwe abakazi omukazi ava mu bwenzi n'atava mu bwenzi ewe omusaada osobola okutegeera otegeera kuki nga towe mwire kuba omukazi wonva mu bwenzi owulira ensoni omukazi buli wova mu bwenzi wayagaanana n'ibalo olowooza ng'oti bala ategeire era wootaba mugumu ino omusaada oli kubuuza nti ovaawo olowooza ng'oti musaada waategeire era wootaba mugumu omukoba oti baba waliwo wenva okusaalimbira ate wansi era owuliramuku nti oba tosobola kwira mu kwegwetana musaada omukazi ng'obeere mu bwenzi osobola omusaada ng'ali kwenda obakayibwako okwiramu osobola okuyikiriza oba otaawo embeera ey'obulwaire bwakuba oti tuli kikola olundi nemala amalaku nemalaku n'amala gayikiriza aye ngaidukira wemalaku otyo aye nga byoli kujja okulya tojabimatira aye nga wemalaku bwemale aye embeera eno nga butisaawo eno olowooza obulamu bwabakyala muno tibuli mukati yabaga kuba ono omusawo w'ekinansi kiraga nti gotina omulundi ogususa batina abasookerwako abeere nga agire ng'akikola ate tiyakolesa bupiira tobona nga butisaawo eno asobola okuba nga omusawo w'ekinansi ono alina abakazi bangi bagire ng'akolesanga mu katembo ono w'okubalimbalimba mbwe abatoola ku bintu ate nze mbwe ine ng'ogwo muze gwa abasawo bwa kinansi ndowooza bonabona eriyo abatuufu abo abasawo ab'ekinansi abatuufu niwetambula nakanti kanje namu ngalo endagaano eyo omusawo w'ekinansi kanje idindanje mu maka g'omusawo w'ekinansi aye buli oyagaana bano abasawo bano ababita n'ebyo ebisawo bonabona basula kubaka abantu obulamu bw'abakyala abo bombi tiddi nga bwakuwona kuba n'omusawo w'ekinansi already aidi amaka gayibwe era wabaire abanonyanga maka gayibwe ayedukira maka gayibwe aye maka ga musaada ati abalimba atajja kukukulayo bintu ekikani munumba omungu omusaada wabula yasobola okumuyirako okwera bwe tulowooza ate bano omukazi akoye mulundi mulala aye ffe tetulowooza nti mulundi mulala era ebinagiira mu maiso tuidabigulira nti yansulaku emirundi 3 mirundi 4 iwedukira omukazi wotolera omusaada mbu omusawo wakinansi omuleete munumba y'omusaada oba oli kwenda ki ife abasawo b'ekinansi titulabye batuyiga aye tujje tubaagaane maka gaibwe baleke bano kutembeya na bisawo abo abantu babeera irala bafere buti ova emagada oida oyiwa omuntu oyiganga ogutali mulundi mulala gusooka oba ebiri oyaba mwenzi bwenzi lwaki omuntu ojo okuyiwaka ye omutwala ebusiya anti n'ebyo oyo mwenzi kyova nkoye nti abo tibakola bafere bufere benzi bwenzi tibakola so aye olowooza mu mbeera eno abo binza basobole okutuyamba kubatya okulwanisa abasawo ab'ekinansi abafere
Kyansaba poliisi nti ate poliisi ndowooza ezira tibajja kuwulira musango gwa Irogo ogw'obuyiga, ndowooza tibalida kuguwulirisa, wabula kyensaba poliisi egeme n'amaanyi omusango guno nti ole yakozesa mukamwine oba yafera, kankobe nti bufere, nti ole yafera mukamwine sente oba yamwiba sente, ate tiyakoma kumwiba sente ate yayiramu n'okulya mukamwine. Nti ekyo guno ogwokola nti ndowooza nti ogw'obufere gwida akola n'okwiba amasimu. Aye guno ogwokamu yasobya ku mukazi, omukazi omukulu mwena avuire eno yajja babikolera busiya, ovuire eno iganga watambula wajja busiya, osobola okuwagaba omusango nti oba yakikulayo ewalinga yakulimba bulimba, ekintu omusango gusobola okugemayo ogwo. Ate kyentaidi nti otali mwana muto ezirawo ojja kuwudiisaniize oti yanimba. Iwe omukazi wepakirira okuva iganga ojja ebusiya otemu sente do iwe oba omaze kuyikiriza. Kyensaba poliisi egemagane n'abantu abo ereeta obwenkanya mu bano abantu, oba omusaadde asasula sente daabeene n'amasimu baviirebwa namwawo. Aye mbu bino ole yalya mukamwine. So mbuni buno obukaaya buno obuleesu omukazi bwe yajja nabwo mbu babugema buno. Lwaki omusawo w'ekinansi kayi ng'ogema omukazi ebintu byagye nabyo? Mbu yalina obukaaya koodi mbu obutengi busatu bwona yabusiga. Anyway mbogeire awo ebintu bingi mbu omusadde byasigaza ife byetufunyeeku ebitengi bisatu, amasimu 2 n'emiliyoni ndala kitundu n'obusente sente mbu yaje yasigaza n'akaleega n'akapale mbu ajja kumwambulula. Sebe byokwambululiranga mu kisenge oba kyaloogi. Tubonanga bakazi baife empale kubula munumba ngeri yeddiri abasaba b'ekinansi basigazeeyo. Iwe jaku mubayiga jaku mu masabo g'abantu abo abasinga bungi eri empanga eyeba wagati eriku obuleega yabaaku n'empale buvaawa bwe bayibe eno mu field n'ebijaawo bwe bayibe eno mu field ate nze okay. So ontujja kusika oli kwa media akali kusubscribing, please go ahead and subscribe. Nga wenkobyo ndagezaako kunoonyako abakyala bano mbabuuzeeku ku emboozi ebwe nenda 1-on-1 ndagezaako ndakubatuukirira njabatuukirira oba kineetaaga butabalinza mu kamera nja kubatuukirira kyova balanigana mu kamera mbagamya tiri kwenda ino okubalaga bifaanani ebyo kuba abasinga mu baidi mwidaka nina nkano basobekeza mu isabo, so tenda kolaga first daibwe. Aye, that is it. Nsigere Yolisigira Yazid ndi wabusede mu bikado. Movie. Hey, omugezi wabulira waye. Akuba mudiyeka. Gwocha sinze kola mirimo bulungi. Understand? Hey. Subhana.